हेलो हाय नमस्कार जय जगन्नाथ। समस्त गोटे प्रश्न जे जगतसिंहपुर होमगार्ड के रिजल्ट बाहर। जगतसिंहपुर होमगार्ड जो प्रोसेस जहाँ एत लेट कला एत प्रोसेसिंग लेट एग्जाम लेट सबू लेट ता सहित फिजिकल लेट भाइबा लेट एत लेट कौन पाई होउछि आउ रिजल्ट कौन पाई एपंत बाहर नाही तार कौन विकल्प रही कौन पाई रिजल्ट बाहरनी। समस्त गोटे प्रश्न जे रिजल्ट कहीं बाहरनी सब समस्ते मेसेज किसी ना कि मेसेज कर किए सकाଳେ संध्या बेले सबुदिन मेसेज कंटिन्यू कर कि आज बाहर रिजल्ट ए बाहर आज बाहर केतले बाहर कौन हम समस्त मन में गोटे प्रश्न। ठीक अच्छे सब प्रश्नर मु उत्तर आज यही गोटे भिडियो देदेवी समस्ते भिडियो लास्ट जाए देखूँ कौन पाई रिजल्ट बाहरनी कौन हो कारण कौन हवाक जाऊँगी ता विषय समस्त जानिले सब जिन बुझीपार कौन पाई रिजल्ट बाहरनी। सर जगतसिंहपुर रिजल्ट नुह एमती दु तीन डिस्ट्रिक्ट भी रिजल्ट बाहरनी जमीक आमर एपटे बाहरनी कंधमाल बाहरनी आउ गोटे कौ डिस्ट्रिक्ट अच्छे सी बाहरनी से दुईटा डिस्ट्रिक्टर जगतसिंहपुर से कौन पाई बाहरनी मुझे सब बुझी दूसरी ये भिडियो देखूँ। देख गोटे एग्जांपल नापे मुझे देती गोटे देख गोटे बिल ये गोटे स्टेट बिल गोटे पारित हाँपाई केमती कौन सब कर तार सिस्टमटा देख ये सिस्टम आदि तुम बुझेदेवी एग्जामटा कौन पाई होउछि केमती हम कौन हम रिजल्ट केमती बाहर आर गोटे मध्यमटा को तुम देख गोटे आम स्टेट बिल गोटे कौन प्रकार कन्स्टिट्यूशनल बिल हो कि छोट बिल हो मनी बिल हो जेकोसी बिल हो कि आमर जेकोसी गोटे बिल हो बिल तो पारित हम प्रथम कौन हम ना पार्लियामेंट रे 2/3 मेजोरिटी से गोटे आप्रुवाल हम कौटी जो पार्लियामेंट रू आम स्टेट लेजिस्लेटर जमती कि मुझे देखा देखु प्रथम कौन हम ना प्रथम आम देख गोटे बिल बनाला बिल गोटे ड्राफ्ट बिल बना पूर्व तो कहते ड्राफ्ट ड्राफ्ट कौन हम ना प्रथम आम जीव कौटी पार्लियामेंट को पार्लियामेंट रे 2/3 मेजोरिटी सपोर्ट करेंगे जमीक विरोधी दल हो रूलिंग पार्टी हो समझे 2/3 मेजोरिटी तो सपोर्ट कलापर से जीव कौटी की सीटा स्टेट लेजिस्लेचर रू गला कौटी ना गवर्नर पाक जीव गवर्नर पाक जीव जो आम सेंटर क्या बजे ना सेंटर प्रेसिडेंट पाक जीव स्टेट गवर्नर सेंटर प्रेसिडेंट पाक जीव तो सेठू कौन हम ना सी चाहिए से भी ग्रांट करेंगे मैंने ग्रांट ल कलापर ल हम जोटा आईन तैयारी कराए जहाँ गोटे ल बना गोटे बिल पास हम से लरे परिणत हम चाहिए भी से बिल को रिजेक्ट करेंगे चाहिए से बिल को रिकनसिडरेसन भी करेंगे कि आउ थे भेरिफिकेसन कौटी कौन भूल अच्छी जमती गोटे चाषी मान बिल आसाला गोटे सी भी रिकनसिडरेसन होकर कैंसल भी होगला एमती बहुत प्रकार बिल अच्छी चाहिए भी से रिजर्व रखिपारे आइदर बिल हो पारे न हो पारे पाखे होल्ड कर रखी पारे चिरदिन से टाइप मुझे देखा होमगार्ड कौन परिस्थिति होती देखु होमगार्ड रिक्रुटमेंट प्रॉपर प्रोसेस देखु प्रॉपर प्रोसेस कौन ना प्रॉपर प्रोसेस हूँ देख प्रथम आम होमगार्ड रिक्रुटमेंट गोटे आम कौन गला ना नोटिफिकेशन आसला नोटिफिकेशन कौन ना होमगार्ड रिक्रुटमेंट हम बोली गोटे सेमती गोटे आमर आसला केते पोस्ट आसो कौन हम गोटे प्रथम आम गोटे आडभटाइजमेंट आसला जार आडभटाइजमेंट तुम जानला कि आम होमगार्ड रिक्रुटमेंट हम से आडभटाइजमेंट होमगार्ड नोटिफिकेशन आसला जमीक ओडिशा केते कौन जिले केते पोस्ट अच्छी कौन अच्छी पुणी मझे पोस्ट को इनक्रीज कराला तो तार सब गोटे आडभटाइजमेंट बाहर आडभटाइजमेंट पर तार रिक्रुटमेंट प्रोसेस आरंभ है रिक्रुटमेंट प्रोसेस कौन आरंभ है ना प्रथम तार नोटिफिकेशन कराला ना रिक्रुटमेंट केमती कराहब तार क्राइटेरिया कौन रहिबो फिजिकल केमती रहिबो रनिंग केमती रहिबो स्विमिंग केमती रहिबो केते सेकेंड भितर मारियो तार गोटे क्राइटेरिया करागला कौन ना नोटिफिकेशन क्राइटेरिया बाहर सारा पर ना तार अप्लाई डेट कराला ना अप्लाई डेट यही तारिख में अप्लाई हो यही तारिख एंड हम आपर कौन हम ना अप्लाई पर नेक्स्ट प्रोसेस आरंभ हो देखु अप्लाई है अप्लाई जाइए देखो अप्लाई पर कौन है ना आम आसला कौन ना फिजिकल हम अप्लाई है अप्लाई पर आम आसला फिजिकल फिजिकल मेजरमेंट गोटे डेट बाहर अप्लाई रे भी केते पिला रिजेक्ट हेले रिजेक्ट पर कौन है ना फिजिकल मेजरमेंट गोटे सर्ट लिस्ट कराला कि पिला सब आसी सॉरी फिजिकल कहते अप्लाई पर गोटे आमर गोटे रिटिन एग्जामिनेशन है रिटिन एग्जामिनेशन सिलेक्शन हेले रिटिन एग्जामिनेशन जोटी आम लोकेशन सब देते से जगार सब होमगार्ड जिते पिला सब पकड़े से जगह एग्जाम देले एग्जाम देला गोटे रिजल्ट बाहर गोटे रिजल्ट पर बाहर पर तार गोटे आसला कौन रिजल्ट हिसाब से कौन कले कि ये तार 10-10 गुणा पिला को रखिकी आम कौन कले फिजिकल मेजरमेंट रखिले फिजिकल मेजरमेंट तो रखला सेठू प्रोसेस कौन रहा ना फिजिकल जो मैंने क्वालिफाई कले तार 3 गुणा भाइबा को जी देख तापर भाइबा प्रोसेस आरंभ है
ଭାଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ ମାନେ ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ଼ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ କେଉଁ ଯାଏ ଗଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ ଯାଏ ଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ରହିଲା ନା ଭାଇବା ପ୍ରୋସେସ୍ ପରେ କ'ଣ ଆସିବ ନା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରାହେବ। ଇଏ ଯେଉଁ 3 ଗୁଣ ପିଲା ଯାଇଛନ୍ତି ତାକୁ କ'ଣ କରାହେବ ନା ତାକୁ ଯେତିକି ପୋଷ୍ଟ ସେତିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ, ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କରାହେବ। ତାର ଟ୍ରେଡ଼୍ ହିସାବରେ ଦିଆହେବ, କାହାର ଯେମିତି ସୁବିଧା ଅଛି, ଯିଏ ଜିଡ଼ିରେ ହିସାବରେ ପାଇବ, ଯିଏ ଆମର କମ୍ପ୍ୟୁଟରରେ ପାଇବ, ସେ ସେଇ ହିସାବରେ ତାକୁ ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଦିଆଯିବ। ଏ ଯାଏ ତ ବୁଝିଗଲେ। ନେକ୍ସଟ ହଁ, ଯେତେବେଳେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ କରାହେବ, ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ କରାହେବ ନା ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରାହେବ ନା ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ଏବେ ଯାଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଲା, ଭାଇବା ସରିଲା। ଭାଇବା ସରିଲା ପରେ ତୁମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ସର୍ଟ ଲିଷ୍ଟ ହେବ। ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ହେଉ, ମାନେ ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ହେଉ, ଆମର ଜଗତସିଂହପୁର ହେଉ, ବୌଦ୍ଧ ହେଉ, କନ୍ଧମାଳ ହେଉ, ତାଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି। ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସେଇ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟରରେ ତାର କ'ଣ ହେବ ନା ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ କି ପିଲାଟା ଏକ୍ଜାମ୍ କେତେ ରଖିଛି, କେତେ ସ୍କୋର୍ କରିଛି, କେତେ ଭାଇବା ରଖିଛି, କେତେ ମେରିଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ ରଖିଥିଲା, କେତେ ସୁଇମିଂ ରଖିଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରୁଟିନାଇଜେସନ୍ କରାହେବ। ତାକୁ ଗୋଟେ ମାର୍କକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରାହେବ, କେତେ ମାର୍କ କିଏ ରଖୁଛି। ତାପରେ ତାକୁ କ'ଣ କରାହେବ ନା SP ଭେରିଫିକେସନ୍ ବା ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ଜିଲ୍ଲାର ଆମର ହୋମଗାର୍ଡ଼ର ଯିଏ ରହୁଛନ୍ତି, ଆମର କିଏ ଜଏନିଂ ଯିଏ ଦେବେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ପୋଲିସ୍, ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ତାକୁ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ କି ରେଜଲ୍ଟ ଠିକ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ। ରେଜଲ୍ଟକୁ ଆଉଥରେ କୌଣସି କାହାର ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ରହୁଛି ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ବି ଏଇ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିପାରିବେ। ରିକନ୍ସିଡରେସନ୍ ଯେଉଁ କାଟା କହନ୍ତି ସେଇଟା ବି ସେ କରିପାରିବେ। ଚାହିଁଲେ ବି ଦେଖିପାରିବେ କାହାର କ'ଣ ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି ବି ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ସେମାନେ ବି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରନ୍ତି। ସେ ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ ସେ କନଫର୍ମ କରିବେ। କନଫର୍ମ କଲା ପରେ ସେଠୁ କେଉଁଠି ଯିବ ନା ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଡିଜି। ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଡିଜି ଆମର କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ସୁଧାଂଶୁ ଷଡ଼ଙ୍ଗୀ। ସେ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି ନା ଭୁବନେଶ୍ୱର, କଟକ। ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଡିଜିକୁ କ'ଣ କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପଠାଇବେ। ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଡିଜିଙ୍କୁ ପଠାଇଲା ପରେ ସିଏ ବି ୱାନ୍ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରିବେ। ପିଲାର ପ୍ରଥମ ଆପ୍ଲାଏ ଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ପିଲାକୁ କାହାକୁ ଭୁଲ୍ ଭାଲ୍ କରାହେଇଛି କି ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ବହୁତ ବଦଳି ସାରିଛି। ଦିନ ଥିଲା ହୋମଗାର୍ଡ଼କୁ ଖାଲି ଫିଜିକାଲ୍ କରିକିରି ଚାକିରି ଦେଉଥିଲେ। ଦିନ ଥିଲା ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଜବ୍ ତ ବାହାରୁଥିଲା, କେହି ପିଲା ପକାଉନଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଚୁଏସନ୍ ବଦଳି ଯାଇଛି। ପିଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ହେବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ଚାହିଁବ ମାନେ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ। ଟାଇମ୍ ୱିଥ୍ ଟ୍ରାନ୍ସପାରେନ୍ସି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ରାତି ପାଇଁ ସକାଳ ହେଲେ ଜବ୍ ପାଇବାକୁ ହେଲେ ତାହେଲେ ତ ତୁମକୁ ସେମିତି ହେବନି। ସମସ୍ତେ ମେହନତ କରନ୍ତି କି ଦିନ ଗୋଟେ ଭଲ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସଫଳତା ଆଜି ମେହନତ କରି କାଲି ସକାଳ ସଫଳତା କେହି ବି ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ବି ସେଠି ବି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାହେବ। ଭେରିଫିକେସନ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଡିଜି ଅଫିସରେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସରିଲା। କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପରେ ସିଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବେ, ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିବେ। ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପରେ ସେ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପରେ କ'ଣ ହେବ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ସରିଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେବ। ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ କେମିତି ହେବ? ହୋମଗାର୍ଡ଼ ଡିଜି ଅଫିସରୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେବ। ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲା ପରେ ପୁଣି ତୁମର ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର ଆସିବ। ଯେକୌଣସି ଜିଲ୍ଲାର ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେଇ ଜିଲ୍ଲାକୁ ସବୁ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ ସବୁ ଚିଠି ହେବ। ଚିଠି ହେଲା ପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସେଠୁ ତୁମର ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁମାନେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଅଛନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ରେଜଲ୍ଟକୁ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବେ। ରେଜଲ୍ଟକୁ ପବ୍ଲିଶ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସେ ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ଦିନ ତଳକୁ ଗୋଟେ ମେନସନ୍ କରାହେବ କି ଏତିକି ତାରିଖ ଏଇ ଦିନ 10ଟା ସମୟରେ କି 11ଟା ସମୟରେ କି ଦିନ 12ଟାରେ ଆସିକରି ଏଇ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ ସେ କହିଥିବେ ସେଇ ଅଫିସରେ ଆସି ଦେଖା କରିବେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ସାମାନ ନେଇକି ଆସିବେ ବି ସେଇଟା କହିବେ। କେତେ ଦିନ ରହିବେ, କ'ଣ କରିବେ, ତୁମେ ଆସିଲା ପରେ ଏଇଠି ଜଣାହେବ। ରେଜଲ୍ଟଟା ଏମିତି ହିଁ ପବ୍ଲିଶ୍ କରାଯାଏ। ପବ୍ଲିଶ୍ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଯେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରେଜଲ୍ଟ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇନି ସେମାନେ ଏତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ହୋମଗାର୍ଡ଼ ରେଜଲ୍ଟ ଯାହାର ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇନି ତାଙ୍କର ସବୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ହେଇଯିବ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ରହିଲା ନା ରେଜଲ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପବ୍ଲିଶ୍ ହେଇନି, ଯେଉଁଠି ଅଟକିଛି, ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ଏତେ ଜିନିଷ ତୁମକୁ ବୁଝେଇଲି, ଏତେ ବାଟ ଯେ ଆଣିଲି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ବୁଝିପାରୁଥିବେ କି କେଉଁଠି ଅଟକିଛି। ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ କହିପାରିବିନି କେଉଁ ଜାଗାରେ ଅଟକିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିପାରୁନି। ତ ସେଇ ଜାଗାରୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଲା ପରେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଅଛି ସେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଜଲ୍ଟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବାହାରିଯିବ। ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ମେ ବି ଜିଲ୍ଲା ଆଖିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାକି ଅଛି। ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ତିନିଟା ଖଣ୍ଡେ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି। ସେ 3ଟା ଜିଲ୍ଲା ଭିତରୁ ଆମର ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାମାନେ ତ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ସେ ଜିଲ୍ଲାଙ୍କର ବାହାରିଗଲା ପରେ ସେମାନେ ଜଏନିଂ କରିବେ ଖୁସିରେ। ଆଉ କ'ଣ କାହାର ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ମୋତେ ଚାହିଁଲେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିପାରିବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଆଉ କ'ଣ ସମସ୍ତେ ମେସେଜ୍ ଯେମିତି କରୁଥିଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଡାଉଟ୍ ମୁଁ କ୍ଲିୟର୍ କରିଛି। ଆଉ ବାକି ରହିଲା କ'ଣ ନା ଯେବେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିବ ମୁଁ ତା'ର ଗୋଟେ ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ କରି ମୁଁ ନିହାତି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଦେବି। ନହେଲେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ରେ ପକାଇବି, ଆପଣମାନେ ୱେଟ୍ କରିଥାନ୍ତୁ।
ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ବାହାରି ଅଛି, ଟିକେ ୱେଟ୍ କରନ୍ତୁ, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ରେଜଲ୍ଟ ଏଇ 5-6 ଦିନ କି 10 ଦିନ ଭିତରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବାହାରିଯିବ। ଆଉ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି, ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।